svakako moramo vidjeti entuzijazam, ljubav, želju da na svojem području također imaju nešto slično. Dakle, objedinjenu jednu udrugu. Idemo u Lepoglavu. Prije svega zahvaljujem sjajnoj, dragoj gospođi Vlasti Đaković-Zamber koja nas je sve okupila i evo što su nam zapravo rekli njihovi predstavnici. Dakle, oni također imaju iskustva sa Ludbreškim suncem, također su dio toga, ali oni u svojoj sredini također žele imati taj neki svoj posebni kutak. Idemo vidjeti što oni nam imaju za poručiti, pogotovo njihov gradonačelnik. Ja mislim da grad Lepoglava, gradonačelnik, gradsko poglavarstvo izlazi u susret s invalidnim osobama, znači prilagođen je ovaj prostor gdje se sad nalazimo od KIC, znači postoji dizalo, postoji sanitarni čvor, postoji knjižnica koja je prilagođena, pa dosta ustanova. Znači dom zdravlja je prilagođen također isto sa rampom, pristup. Jedino nisam primijetila da na gradsko poglavarstvo ne možemo doći. To sam svjesna da ne možemo doći s kolicima. Možda neki imaju poteškoće i sa štakama. Zato bi željela da u gradu Lepoglavi bude jedna udruga da te osobe koje imaju poteškoće, ako nekam trebaju otići, ako neke trebaju baviti, da te osobe mogu otići, da si mogu obaviti pregled, da ne čekaju sanitet, jer ja sam naišla na isto takvi slučaj da sam sanitet od 7 do 10 ujutro čekala, da su mi došli u 10, a u 10 sam imala pretragu sa Brankom. Mislim da to nije u redu opet s one druge strane koju nećemo sad u detalje spominjati, ali smatram, velim, da bi trebala postojati jedna udruga za sve osobe s posebnim potrebama u gradu Lepoglavi, jer ih ima dosta. Ovdje nas nalazi se samo nekoliko, koliko sam ja upućena i s kolikima ja komuniciram, ima ih još, pa da imamo neki kombi, pa da ih prevezemo, pa da se družimo, pa da organiziramo kakve kulturne i zabavne susrete ko svi drugi. Da živimo u stvari normalan život. Pa da bi se osnovala udruga, bitni su ljudi. Znači, bitni su nam ljudi, bitni su ljudi prvenstveno osobe s posebnim potrebama. Znači ljudi, da li oni žele udrugu, da li oni žele u toj udrugi sudjelovati, jer ja iz iskustva surađujem sa mnogim udrugama, posebno sa udrugom Sunce Ludbreg, imam i sa domom Lekić. Znači, bitna je suradnja i osoba s posebnim potrebama i ostalih osoba. Stradao sam prije 25 godina i već sam tako dugo u kolicima i... Koliko bi vama značila jedna udruga da imate ovdje? Pa značilo bi jako puno, da se sve organizira, da se družimo i da se još puno toga unaprijedi u gradu preko udruge i tako. Recite mi vi malo o predrasudama u zajednici. Pa ja sam imao predrasude iz početka, pa još i sad najlazim na predrasude kad se vozim po gradu i tako. Isto ljudi gledaju za menom i tako. Ja sam Stjepan Picek, rođen u Moričevcu u Lepoglavi, na selu. Samo nisam poljoprivrednik, ni stočar, ni ništa. Inače živim sa braćom, mislim kod brata, evo to mi je nečak Josip. Kod njih sam zajedno, oni se brineju za mene i tako dalje. A inače ne mogu se s nikim zanimati kad nemam ni ruke ni oči. Ja ne vidim ništa, stradao sam za vrijeme rata. Još 44. 2. siječnja. Od bombe koja mi je eksplodirala u rukama, odmah sam izgubio oči i ruke. Tako je već 73 godine prošlo kako sam tako kak jesam. Kaj me veseli? Veseli me ove knjige i pjesme. Imam tih pjesama na CD-ima, još to CD si isto sam mogu staviti, izvaliti, promijeniti, uključiti, sve si mogu to ja sam. I to mi je jedino, i onda kad me dugo vrijeme dosadno, onda pomiješam i kazete i CD i onda si to, moram svaki CD na aparat staviti jer ja ne vidim pročitati kaj piše na njemu, naziv i to. Onda mi prođe vrijeme, ja mislim da 1 sat, to traje taj posao, a to traje po 3 sata. A je li si nekad i zapjevate? Pa nekad i zapjevam kad su pjesme dobre.
Ja se zovem Vedrana Bunić, osoba sam sa invaliditetom, 80% invaliditeta od samoga rođenja, no međutim to me nije spriječilo u apsolutno ničemu. Borac sam definitivno do kraja. Svoju osnovnu i srednju školu sam završila, no po završetku srednje škole bila sam jako dugo nezaposlena, pošto znamo da su osobe sa invaliditetom na samoj margini društva. Tako je. I tu mi je prvenstveno grad Lepoglava i sam gradonačelnik uskočio u susret da su me zaposlili preko javnih radova i dali mi mogućnost da uđem u poslovni i društveni svijet. Tako i da vidim kako to sve funkcionira. Po završetku posla i svega toga, to je sve ostalo na prijateljskom odnosu koji traje dan danas. Evo, uspjela sam se i udati, imam 3-godišnjeg sinčića. Ja sam više pokrotna nego neki od članova, pa ja u principu volontiram nekima koji neke stvari ne mogu obaviti, tako da se više bavim onda zapravo i sa članovima i pomažem koliko se da. Ja sam odradila svojih 16 godina, ja sam farmaceutski tehničar koja je radila u ljekarni. Kad sam nakon 8 godina u ljekarnu došla sa dijagnozom, ja sam u roku mjesec dana dobila otkaz sa ne znam kojim razlogom. Našlo se nešto da bi se mene otpustilo jer su svi u strahu osobi sa multiplom sklerozom, bez obzira kaj sam ja pokretna i funkcioniram i sve skupa. Ne? Tako da je tu problem isto, znači i ljudi se boji multiple skleroze. Ja sam Vesna Lepoglavec, živim u Lepoglavi i inače u Lepoglavi sam predsjednik kluba multiple skleroze koja je podružnica, odnosno od udruge u Varaždinskoj županiji. Meni je drago da imamo tu taj klub, klub traje već 5 godina. Uz taj klub mi se najviše moramo i zahvaliti recimo i našim volonterima. Ja to moram posebno naglasiti da ovaj klub jako puno radi uz pomoć volontera. Uz sve to imamo znači odobreni i prostor koji smo dobili znači od grada, odnosno škole, koji je prilagođeni i koji je puno lakše da mi dolazimo na te sastanke, na naša druženja i to je u osnovnoj školi. U sve to hoću reći da se mi znači družimo, imamo i kreativne radionice, imamo psihološke, imamo i masaže. Uglavnom, u svake godine se javljamo za projekte i za programe u grad Lepoglavu koji nam uvijek uskače i financira jedan dio. Ja im za to isto moram se zahvaliti uz sve te volontere, ali isto tako znači članovi udruge recimo u Lepoglavi, ona pokriva i Ivanec i Bednju, znači ove okolne krajeve, nas ima nekih 18-19 ljudi. Ne? Jedino koje problem je neki put recimo da ljudi stvarno misle ako su članovi udruge ili kluba da imaju samo velika prava, a nikakve obaveze. To znači da se zna dogoditi da imate sastanak i od, ne znam, 18 ljudi vam dođe samo 3 ili 4 ljudi ili 5 ljudi, ne? I onda to traje neko vrijeme, a misli da za to vrijeme ja moram za njega recimo napraviti sve dokumente ili povlastice koje može dobiti, ne? A on ne mora ništa. Recimo to je jedna stvar koja nije dobra, ne? Zapravo ste sad lijepo istaknuli da udruga jest povezivanje ljudi, ali to ne isključivo samo osoba sa teškoćama, nego i njihovih članova obitelji, a isto tako i volontera. Sjajno je da postoje volonteri, ali još je bitnije da se obitelji međusobno povezuju, jer se onda na taj način integrira zajednica cijela. Koliko bi vama osobno sad značilo da se ovdje osnuje jedna udruga? Pa ja mislim da bi bilo dobro, jer s obzirom da ima puno različitih stupnjeva invalidnosti, invaliditeta i tako dalje, bilo bi dobro da smo svi u jednoj udruzi. Znači, da su tu i, ne znam, i slijepi, i dijabetičari i tako dalje. Svi se mi možemo družiti i svi možemo neke raditi na neki određeni način. Mislim, možemo mi imati i sportske susrete i kreativne radionice, možemo imati, ne znam, nekakve izlete i tako. Moglo bi se puno toga napraviti.
Posebno sam osjetljiv kada govorimo o ljudima i ljudima sa invaliditetom ili ljudima sa posebnim potrebama. I kada govorimo o njima, onda ja kao gradonačelnik prije svega moram rješavati barijere u okviru tih ljudi. Barijere su prije svega fizičke prirode, na način da tim ljudima osiguramo pristup svim ustanovama i normalni pristup također svim sadržajima koje imamo mi svi ostali. Ali ono posebno što želimo rješavati, to su barijere u našim glavama, da ti ljudi čine dio naše sredine koji također itekako mogu doprinijeti svojim životnim iskustvom i znanjem razvoju našega grada. Pa onda meni gradonačelniku je samo na tome da slušam njihove potrebe, da u okviru naših ingerencija, a vjerujte u gradu možemo puno toga i pokazali smo se u mnogim stvarima kao primjer dobre prakse, da budemo im na usluzi. I posebno sam zadovoljan da ti ljudi imaju inicijativu, dolaze s tim potrebama, dolaze sa stvarnim tim problemima koje oni imaju u svojem životu, a vjerujem da i mi u gradu da smo onda odgovorili na te izazove, na opće zadovoljstvo kako njih, a tako i mene kao gradonačelnika. Evo nas, poštovani gledatelji, nadam se da ćemo se sjetiti ovih riječi dragog gospodina gradonačelnika, da trebamo ponajprije rušiti one barijere u našim glavama i u našim srcima. Da osobe sa bilo kakvom teškoćom zaslužuju našu priliku i naše poštovanje da žive zajedno s nama. To je nekakav osnovni temelj i nikakvi socijalni radnici niti ostale institucije ne mogu nam ništa, apsolutno ništa pridonijeti nekakvoj kvaliteti življenja ako prije svega mi to sami sa sobom ne riješimo i ako ne živimo svaki dan na taj način. Dakle, da nam to bude svjetonazor, dobrota i poštovanje svakog čovjeka.